koliko članova ima i jedna kratka lična karta? Evo, da počnem da radnički otpor nije ni trebalo da se stvara, da su sindikati ispunili svoju obavezu, da su stvoreni u krajnjoj liniji. Znači, nesposobnost, korumpiranost sindikata je učinila to da se stvori radnički otpor u Kragujevcu. I znači da je dekomponovanje zastave bilo model pljačke, dalje pljačke i u privatizaciji preduzeća u Srbiji, ne samo u obliku privatizacije, mislim i na stečajne sudove, to ćemo dalje u daljem toku emisije. I mi smo posle čuvenog dekomponovanja, kada je 15.500 ljudi ostalo bez posla, kada je grubo prekršen zakon o radnim odnosima tada važeći, kao i novi zakon o radu koji je usvojen istom krađom glasova, sve na štetu radnika, naravno. Prilikom dekomponovanja zastave sakriven je dug prema radnicima. To su teško krivično djelo i to je velika pljačka radnika u Kragujevcu. Po našim proračunima u toku ovih protestnih okupljanja, kao i nekom analizom koju smo mi radili, dobijanjem obračuna i tako dalje, za sva društva bivše grupe Zastava trenutno država duguje preko 40 miliona dolara. To je velika para koju su naravno sakrili direktori grupe Zastava i sindikalni predstavnici. Oni su iza leđa radnika potpisivali anekse ugovora gdje su odlagali tuđe pare, znači pare radnika, bez njihove saglasnosti i pristanka. I zbog toga smo mi u Opštinskom sudu u Kragujevcu podnijeli preko 9.000 tužbi u toku ovih naših aktivnosti, gdje sam ja zajedno s advokatom lični punomoćnik svih tih tužbi. Te tužbe smo podnijeli iz razloga da bi zaštitili ta svoja potraživanja, gdje smo dobili, znači obračune aprila mjeseca prošle godine, kad je jedan prelaz bio iz one DOS-ove vlasti u ovu novu, ne bih uopšte da definišem ovu vlast i oblik ove vladavine, jer mislimo po našem stavu kao radničke stranke ova podjela vlasti koja je urađena posle ovih zadnjih parlamentarnih izbora nešto nam deluje kao teritorijalna podjela mafije. Znači svaka stranka ima svoj resor, s tim da se druga stranka ne miješa u resor nekih ljudi iz određenih stranaka ili određenih grupacija koje iz, da ne kažem, iz senke vladaju tim strankama. Naravno, pre dolaska na vlast, mislim prvenstveno na premijera Vojislava Koštunicu, želeo bih na samom početku da pokažem, pošto sve vi gledate i na kabelskoj televiziji i gledaju ljudi u Beogradu, da vam pokažem i htio bih na kameri da pokažem koji je Vojislav Koštunica. Da vas ovaj papir lepo zoomira, Vojislav Koštunica lično meni, kao Radiši Pavloviću, 10. avgusta 2003. godine i kao predsjedniku radničkog otpora uputio ličnu podršku gdje između ostalo kaže. Ovo što je uokvireno piše lepo, oko isplate zaostalih zarada, dijelova zakinutih zarada o preduzećima, kao i uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, nema nikakvih naknadnih pogađanja. Znači to je bila njegova lična podrška, naravno i podrška drugih stranaka koje su učinili tada vlast, sada koji čine vlast, a tada su bili u opoziciji. Niko nas nikada nije mogao kupiti, mislim, u te korupcijske dilove, da mi nekom blanko pružimo podršku do dolaska na vlast. Počeli smo da vadimo te papire podrške, počeli smo da mašemo sa tim papirima, tim ljudima koji su sada trenutno u mnogo dobrom položaju u odnosu na građane Srbije, ako uzmemo u obzir njihovo zadnje povećanje plata, od premijera tog istog Vojislava Koštunice, njegovih ministara, a finale priče, bogami su i povećanje poslaničkih plata. Nemaju oni pravo da teraju ovaj narod, da trpi, da se muči, da kažu tranzicija je u toku, a njima da bude lepo. I vi znate da su pripremali zakon o privilegijama narodnih poslanika. S kakvim pravom? Zašto narod ćuti? Tačno, narod sada u Srbiji ćuti. Kad bude narod podigao glavu, a mi to javno tražimo, kod Krsta smo do sada održali svakog ponedjeljka u 14 časova, 196 skupova u kontinuitetu. Naravno, u narednih 2-3 skupa sa narodom ćemo se dogovoriti o jednom masovnom odlasku u Beograd, kao što smo to radili i u junu mjesecu prošle godine i 25. januara ove godine, kada je bukvalno Vojislav Koštunica nije sedeo u svom kabinetu zgrade Vlade Srbije, nije smeo da siđe, da mu ja predam ovaj papir, da ga pitam šta ti Vojislave Koštunica znači ovo.
Vi znate da se provlači priča kroz narod, razne službe javne i tajne provlače priču kako je Vojislav Koštunica pošten čovjek. Ja bih želio tu temu da malo otvorim. Želio bih da malo otvoreno i javno prodiskutujemo u čemu se ogleda poštenje Vojislava Koštunice, ta priča poštena. Šta to znači, generalno? Ako mi dozvolite, ako neko napiše ovako, otvoreno, stavi na papir, druga je priča pa može da kaže nisam rekao, jesam rekao. Ovo je napisano i potpisano. Znači imam kompletan dokument o toj podršci. Što mi ovo znači? Znači, da li mi trebamo sa druge strane da dobijemo nekog tezgaroša i da se pogađamo? To je pokušao da uradi taj isti Vojislav Koštunica, on snosi odgovornost za pregovore 25. januara u zgradi Vlade Republike Srbije, javno upoznajem građane kao i tada u Beogradu, sve prisutne koji su bili u tome mećavi, Vojislav Koštunica nama sa druge strane doveo pomoćnika ministra privrede, gospodina Milana Josipovića, koji je isto bio šef kabineta kod Aleksandra Vlahovića u momentu dekomponovanja te iste zastave. Zna taj Milan Josipović mnogo dobro o čemu se radi, sa njim smo radili preko 50 sastanaka. I naravno, prvo što sam ih pitao, gdje vam je sa druge strane Slobodan Lala? I znate kakav smo odgovor dobili? Kaže, dobio je grip jutros. Kako baš jutros dobio grip? Ovo je mećavi, znamo, uklapa se u priču. Zahladnjelo, mećalo i tako dalje. I prvo sam ga pitao oko para. Ovo interesuje građane u Kragujevcu prvenstveno. Mislim, to sam da približim sliku kako ti ljudi vešto manipulišu i prave demagogiju narodu do dolaska na vlast. A naravno, paralelno sa tim, i da im kažem, buduće korak i poteze, pošto smo mi 2 odlaska za Beograd sa ovim mučenicima i sirotinjom, malte ne, otišli tu pre te zgrade Vlade Srbije, na koju u krajnjoj liniji imamo svi pravo da dođemo i svi u Srbiji koji su oštećeni u ovoj privatizaciji, u ovoj pljački, u ovom pranju novca, koji je narodnog novca, koji je pokraden za vreme vladavine Slobodana Miloševića i gdje se sada u transakcijama prilikom privatizacije otvoreno na očigled nas, građana, radnika, seljaka, pere taj novac kupovinom firmi i u stečajnim postupcima i u privatizaciji. Mislim da tu treba da se stavi tačka, da ovaj narod u Srbiji podigne glavu, da jasno stavi do znanja, i prošloj vlasti je stavi do znanja, da stavi i ovoj vladi do znanja i svakoj budućoj, da ne može više niko